ase Ouru MRM showroom onyare ko bagokwerera amabate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucuri gobusongo iyo erange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera sechi namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Bwirire buyana ndo mwancho murigiriro Getembe TV ritukeriga ria Jumamosi titariki ni sano na isoto mutinyiga okomi indarimo karibu sana asikionga chinsa inye cha bono obutuko chinsa inye cha bono marago bangoro komatilda obaigwa venya bokeo kwanekerea iga ase umono abwebe manyere karibu sana asinchira ayabene.
na chake kionga chinsa bono Kenya ribari chache asebono omojumbe wechinsemecho musikeza irijanda bono anyalire gusingira buna nache koenekia onyalire kubwatirana ne serikali iri abisi asema tukaiga elio koenekia gusegokorera amagendero abamenye be bunge yaye gukona ime ya kiogoro emaragoba yeri tukoria rero umusikejanda nigobono anyara kugikiria igati ya barai apo obagendete ochicheria emeroberio yaye anamuno ase omoroberio abwate uyiboko enana chindagera gusindagira uti ase abamenyi banyari bare chache Daniel Ntiri no roboti urasenjera engekerano Ukwana chingaki chigeikaro n'abamenyi baboronyi ime kiogoro emagoroba ya rero janda niko chingaki echo asingirira gocha kugendera gukora imirimo ne serikali y'umusike Dr. William Ruto nabuna nonyamaberera agesiasa kagenderete gukina busyo bubochorio bonene. Utakubali mjumbe wenu apotee aende mahali iko matatizo? Si mnataka mahali iko chakula, mahali iko maendeleo, mahali barabara zetu zitawekwa lami hivi karibuni, si ndio? Ama mnataka niende kwa msitu? Kwa hivyo yeye pia si tumwambia toke kwa msitu akuje kwa serikali, tufanye kazi pamoja, si ndio? Muhimu ni watu wetu wapate faida. That is the ultimate goal. Asigi karekyo boigo yikirinwa no MCA we wodiyo moske Walter Muchache gati yabwatani banda bange janda ni kubiga mentabuna ubujambororo namano kemagendero kolengani wane chinsemo chiria chiko yipinga. Na mimi nimekuwa nikisukuma rais wetu atupatie maendeleo, na hiyo ndio kazi ambayo mimi mumenichagua ya kufanya, si ndio? Nataka niwatangazie juzi tumepata kandarasi ya kujenga barabara. Tumekubaliana na serikali, Mchina amepatikana anajenga barabara zetu za hapa Nyaribari chache kilomita 49 ambayo itaanza hivi karibuni, muda ya wiki 2 wiki 3 tutakuwa na contractor akiweka lami hapa Nyaribari chache kwa shilingi bilioni 2 milioni 500 kuhakikisha sisi watu wa Nyaribari tuache kutembea kwa vumbi tuweze kutembea kwa lami sasa, si ndio? Asigi karekyo boigo nigakwanire kirenga kyaye kyogukinibyewa na munasu mupira wa magoro koena nalibaga asaba sae byemekemeke ko biyorokya elio bacha gukonyeka kurwa sibire. Hiyo pesa inapeanwa kwa ile timu imeshinda, wamalize wakae kando wagawane wende Christmas, si ndio? Hata hiyo ni kusaidia watoto wetu na wao kuja wasaidia wazazi nyumbani, si ndio? Asigi karekyo boigo abamenyi bensemeyo ni kubenyerera libaga lyogukwana n'umurawe yiga yemasemo kemagendero boigo asumukia bokoene kibuna umuske janda wagendere gutinya obokoreri bwaye asabamenyi bebunge Nyaribari chache. Si mimi mulinipatia kazi, si niko na mshahara, si ninapata pesa kidogo. Sasa mshahara yangu nitoe nusu, wananchi wapate kidogo kidogo, ninunue mafuta, ninunue mchele, ama nichukue nikope hapa, nipeombe huyu anisaidie, serikali nisaidie, ule rafiki anisaidie, niletee watu wangu. Iko makosa? Iko makosa? Wangapi kwa mikono wanataka chakula? Nkurubutirege daseni kyagetembe kureiga boronyi imeye kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Ntiri Mwancho murigerera ona boigo ase orubebe rwa Kisii Transmara nikubono abamenyi bechinsemecho gose bari bakoro bonchari ase chinsemecho banyare kuborwa banyare koenekia omorembe obotoreru na boigo ase amaskani nigo bono banyare gusanga gati yabo bakorera buna nigo botoreru babere bokoenekiwa ase chinsemecho kisa eserikali enyara gosona na ukungusana kwa rengaroro na boigo nekiro bagotabuna ebintu byonsi mbiya bigenderete ase amatukaega kurende ase omugusio menyete ase county ya Narok bona anyare kuburirwa anyare kwene kibuna okorire obunchoreria bwae gose bwamate bwae na omumenyi gose nabanyene county ya Narok bonyare kuba obwo mulembe muri Gilbert Kobi na roboti rwa senjira engikirano.
okuba ukwo mulembe negento kiragere gwikiranirwa kwa manga maya mono ase orubebe rwe county ya Kisii amuna Narok mono ase nsemo ya Transmara kurengana na ikiombe eke yakinirie omulembe ase chinsemo kya Kisii na Transmara okuba ogwekisegi ikoli korenta mulembo ndebwe ensiguro yokurwanira orubebe ase nsemo yo mupaka ruguraiga Transmara na Nyanza region ga igona ataka inchebuno murayo peace omo chairman igona ataka abantu baito buno mulembo ochicha ogenderere igo abantu baito buno bagendete gusanga n'abamanzai baito ruguru omo inoro mogoko tutakite orochentu akora omo barasa gali nene sana re joint eyo mosiesyo ito murukomenia chetororo. In fact nabaturangete buna inche buna chairman yakandangeria no mo chairman Transmara ukurukwa Julius Olemaki nabatu akwaneta mangana maya nanda abantu baito bakacha bakatebiwe egiraundi amangana ibakayanjerana abantu nigo baganirie komenya amo baigwana ine gukinia obwa matobuya asowererani boro utambe likonyora amagenderero omolembobe igari rogoromo bagoria tori oyo mo muromino mokobunana ngosukiri orobebe apana omobagori igore Transmara libiti pale na Nyanza region orino mobago goteba ngaki obogambi buoyo egobogeta guchia noyo nagoika noyo neragambe guchiga igegento keri okereke yao nando mobagoria abakaka barengo abakoro chisokoro ljeito na chichi abege tororo ekero chi abege to mobagoria nande ntotageti mangana ngaki nando osenkende nkero gegochikoba okungusana na kwabere gokobao egati ya Kisii na Transmara ase omupaka oyo omachoge burabu nero yanyakobage gwa kwachinga kikintambe ekero kogenda romogusi genda yore mebituma byawo kibe hagiri cyawo kwarwete osene siringi beroka ywo mugundo ole morusi endagira ya ororo egere omo osomeri abana ba school egere nayonyore yokuragirira ese egire roto buate ne yogosomi omwana oriye bese gokonyera oburwaire oriye ndagira okuri mwawo nyumba n'abantu bawo amasikani ekerote utanganetio moneno itonyasae okumubwati kokubwati nayo muibori endo koba ogwekiombe sebyombi binyatiko bikoleto mulemba senseme ibwanya koba okinyo kubwaterana ukwo bali bande bakonya abantu mbaro banalete konya kuoma nemechi gweta kuruani nyona bangina babangina ababakaka bande otamaiti ngeshari nerororo genda mutige amangana yo kuruania abakungu babantu bande nabangina nainu motene neimara nainu mwechoke muna bangina bali abakuru bakabekerwe bitinge ngoliboterege tembe kurwa sensemo ya Rio Kindo machoge bora gwe county ya Kisii Maritani Gilbert Kobi Mwancho murigerera na boigo nigo bono abarai banyare ko borigwa banyare kwene kibuna basikire abarai bande bonsi anne muno bali bare abisi aiga nigare ko kurekana ase umuyega oyomo cross chinsemo chametembe iye gutuka ime yabo machoge burabu e county ya Kisii nekira bono boigo abaibori na boigo patene ne babana na bro babori gwe banyare kwene kibuna babeire bakora abana babo bya ase erusa eyega muriketo Gilbert Kobi nende norovoti rosinchira kerano ase umuyaga bwa matango urenga ase ensemo ya metembe ime ya machoge burabu ase abarai aho besogetie na ase okurwa ogusira kwabo gucyase igetungetie ase gukora amagenderero nigo basabire abarai barororo banyako bagusikwa na kwaigwa masikani yabo cinga kibagenderete no burayi bwabo otenete kipara agatoa no mwana onde naraiga abande babere so tunasema asante sana MCA omukoro we ward ya Bukimonge George Bibao nigo atebire buna amasikani aganire kurwegwa gucyase abarai bachorire elinali na ekerura achoro chikonyora amasikani yayo amasikani n'abarai baito baegwe omo MCA choritu dasana ro kinya abarai nande abandu bakeya kuna narengo na rweto amusia gasoa asibona ngo gutu na rweto omontoro igakuru kubadia barongo asiku nando osoro buna bate badata asensemo ya bibawoneka nyari ko bagote abuna okumusira matyangi muno mugusi nakyo ekerenge getanga tujikanya ko batokora ase engakiyiga ekogera mbabwatumurwaniriyo monene kuru ase kyama gya Jubilee ombura ndaite ko jageresi gwatena abo ombura amefaa kofia ya red na imeandikwa Matiang'i. I know that's what you wanted to say. Sisi kama Wakisii tuko nyuma ya Matiang'i
hakuna mwingine mwenye anapinga. Kwa hivyo sisi sote tutakaa hapo na ndio maete mwenye Jubilee mbura nje na rengi ndiko kukorwa teli, lakini rende omanyenga twensi bino otorabu na nje kwa viye mbarine rongoja kobeka muranirire onde bwekerwo kyobo MCA wensemo yabo kimonge umbura orina nigo anyara kobaga kweresera nabo igo gwakambuya gucyasa umujume bwensemo ya mwachoge borabu otyase amaganderanya kobaga gukora sense miyo era amanyenga ndo mwanjete na ndo musigete bagenda bako mubwatisi na kubwaterana nere asa magendero ya mwachoge bonse niga musabire buna amagendera yaje kunywa kobaga komentekana na mono komenta okoba westima gucyasa insemo kinde jensemo yebunge ya mwachoge borabu sima ya tarire paka ya noije yankere buone n'abantu abamindu berichomiye ababo ripoti mo itere no muyare na twanjete aki tetambo ko mwako goja babarabuo isimeto kegaiga abayibuli basabirwe kurenda abana babo cingaki bakire ase umutimoko umutambe o December goika omwako muya ase cingongo au cyagusi usa yabeire abayibuli bere cingaki cyo gukwana n'abana bere cingaki cyo kobange n'abana ikyara ko nyabana n'abali nyabana barare ko rwasi mole bono cingaki ekiga mwireri bagaliya asuko kwana abana baino uba mwerekeo bakaidi mumanyenga embu yabo ngakiere abagenda tamatemu mubasabire oba chinga kinyororo asikisente cheito abaigato goeta asikisente echo ni ntokorento bokongo igoto baba lemereri ekeroto totiga balimu na abana bakolega siabo asisku intuna baiboli intuna bamate intuna abanyakenyoro asisku echo toba omorembe abana baiga baiguchinga kinyororo sisku cheito cyaguchinga kinyororo elio tonyora matoki amaya chingaki ekero mwako koera abantu bonse bagosherekea arenge kurwase ensemo ya mwachoge bora bwe county ya Kisingo riboterege tembe kurwase ensemo ya Metembe Amarita Nenje Gilbert Kobi Wanzo burigere asobo chori oboke ofuburachi okorekana omwari bo mutinyo yiga oikome narimo anane mono ase ewodi ya Nyansiongo nigo bono egati abarai bari bakumutunya guseba komurotota Dr. Fred Matiang'i ase okurigekero kyoburai bwense bono obagende tukomosira omoske Jackson Omugusu oyo ore ase kiama gya PDP koba omo MCA ase chinsemecho nigo bono egati abo banyale bokwandira siasa chimubwatanarete omwaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i nekero obate biruna asenseme yakorwa nigo bonete ochaka komosira asokwana na obrai gochase bari abo bwatani vae Mugusu is an experienced politician. This is the gentleman to support. You're the people that can make a difference. I'm urging you, support your candidate na nguvu zote. Na msifikirie pesa inaweza kuwin elections. Sikasongo akona pesa yote. I want to tell you today, the race in Nyansiongo is between William Ruto and Fred Matiang'i. Ntuga, asetubwate presidential candidate. Ego support you n'abantu ba Mount Kenya. Ego support you Koru Coast. Ego support you Koru Western. Ego support you Koru Kirase. Ego chikorusi William Ruto. Na endega no akorenta chibese chio boibi, chibese chie bonus, chibese chiasha, chibese chi skuru, kuna chiche ko bangai na mwakero monto UDA. Mokora iko. Kuna mtu ako na bandera ya yellow fever vile nimesikia hapa. Omonto yu tayari na abwate yellow card. Moya red card. Kuna watu wako na pesa nyingi sana. Sio yao. Onto tai yora rusi pesa ya mubuko. Ako kwa achiri buibere mu koboko. Hiyo sio yake. Ni yako alikuibia. Abantu abakoleta chibesa ga bako chana helicopter. Nje nimba manyete. Mbabu atibia sara. Obo jumbe boli bale bahere bonaiga. Namuko baraba gonchukana naga batabwa tikende. Nje go jamu maite ni mbwate chingo cyane ma. Bono tima etikero ikegyachite gaonchoka ekabaruto versus Matiang'i. Taribo igo. Gaki nkiorari orakanere fare ya 1 million orete 200 shillings. Kwaye ndege kurukisumu ku Nairobi gocha gusiga is 1 million. Omuntu utari kurina na kochi arete 1 million. Bono twatiga iri 1 year and 9 months. Tomaye ko iro monto mogeni. India komanya even parliamentary language. India komanya standing orders. India koma buna ko tulesi yakwa na Mr. Speaker sir. Usema no wako. Serikali yego tabangu muntu gambi miaka 5. The first year go koreru induction. Kwa train kwa manyenki standing order.
umwaka oyetatu wakora umwaka omutang'ani egasi oyo kabere egasi oyo gatatu egasi oyo gatano taswa ore kando iga oyo noro gochikoria chikura ase noira na eria kabere ni bono twakorire induction yaerire twakorire ebere ya magendero otigaire oyo oyomo nobwe chikura aye bono omogeni indi agosomigwa akore egasi gotegweti most of them they are out matuka ya namake tigatoire omonto orayuteraisia amatuka ayo. Na abajumbe umuske Anthony Kibagendi kuro kitutu cha South na waigo umuske Clive Gisairo kuro kitutu Masaba nigo wono bamuchirie emirobiri ya serikali ya Rais William Ruto nekiro wono banyare gotobuna igatie emirobiri buna bono murobiri bubwene sha murobiri bu empowerment ya basae abangina na waigo no nyina bonchori abakabake nigo wono egendete kunereria abakenya kyagira abakenya tibaranyara konyora ikirenga kusimbaranyora obokonyi kobwatekana nekirenga kyemerobiri iyo. Ile kitu alitudanganya vile councilor amesema, alisema ati pesa mfukoni. Undenaro bwate chibese squeeze. Ya pili, William Ruto alidestroy NHIF, akaleta kitu ingine. Hiyo SHA mnaona inafanya kazi? Hapa tuko na walimu kati yetu. Amechukua pesa ya SHA, amechukua pesa ya kitu inaitwa capitation, amechukua pesa ya bonus. Hiyo pesa yote ndio hii mnaona wanazunguka na mandege hapa wanakuja kuwadanganya. Nyinyi mtakubali hiyo maneno? Ile ni pesa ya wizi, ni pesa ambayo inafaa kusaidia vijana wetu kuwa mashuleni. Ni pesa ambayo ingekuwa inaleta viwanda, achiri na empowerment. Mbate ebete ebe sanero yankuru kwa Hustler Fund. Nke Hustler Fund ya tsirete gochi twachire empowerment. Batoro kyanga abantu babere successful koru Hustler Fund. Koru nyansyo ngoga mbaga ndare. Akoruo batute bono Hustler Fund yara minyokire. Mbachire tutega nyansyo ngo. Batoro kiwani successful case ya Hustler ya kwerende. Hustler Fund. Hustler empowerment bono twachire nyotha. Kesho tutaenda jua. Mwaro Cheigoro Uhuru Kenyatta otebiri abantu ba Mount Kenya. Umuntu ora konye nseye. Ningo. Wona ye obugete ekeremati anya gochiko ikaransa na babo gachagwa na babo Kalonzo bago discuss ningo kwa iwe ticket ya United Opposition elimati yangi MCA yaye igeruete UDA mba motegerere kingo tebarambe mogo teba one time tokorere giza bali mwantegerete na renge TV ego bimbegeterero nembarire igomoro chenche sindo chikochi matiangi asali nintu toramurusio nintu toramoboye yanga buna basae egera koreki abwene Mwancho umurigireria na kwira na gose gutigara ase county ya Nyamira ase wodi ya Busamaro ni gobono oburai ana muno asensemo ya amagendero yechipara ayobochero na boigo amasomo me wodi ya Busamaro abere ga kwira na magiga korengana na basae abubanyara gusanga negitaseni ekega ni gobono banyare gotabuna tibara itabirana gose tibara gokiwa no bukoreri bo mo MCA bwechinsemecho nekiroba kuboria buna nabonete kwenekia buna onyarire wekara kari nere anyare kubakonya na kubasira ase amatuka yaiga umureke tofati gadi gisemba na mange Oburai bwa magenderero buna ayechpara obochenu na boigo amasomo imeye wodi ya Busamaro eyo ekoragwa no mo MCA omuske Charles Kiganda nigo bwa mochiwe asikiria buna tarabaikiraniria abasamaro amagenderero ayo bamuchorerete Oye, aunque te paran se toca lo que sale, que tú vas a ir de sale. Que está ahí con huevo güey. Mañana ni nada. Aban vai si di papá de me. Cuando venga, tú estabas de seguir murayo, que na bona tu padre si, año lo sé mi. Aña va ir aquí va así. Ese canto no era ni que uguan. Você nasa. Aña nasa que monde. Ay, tú me sale, te plan que eres tú saber que tú sale. Que tú la te
Sema hapo aliaba na bantu tukwatera na basa bantu tore atogora yo bya musama. Omoske kiganda nigo amochiwe amona basae abo bakomwa okoboko oyo bwaterango ase kirogekyo kyobo MC bwa Busamaro Omoske de Clark oyagi momanyi ukwana rero ase kanisa yegi Adventista ya Buruma ekero kyomoyega bogosira ekyombe kya Pathfinder be kanisa eyo nigo Omoske de Clark oyagi abwatoka obokonyi bwe uniform gochase kyombe ekyo engana yagokerwa mono na begeni. Na asante kwa yale umetendea kama kikundi. Mungu asidi kuonekania, Mungu asidi kuwabariki. Hii kazi ambayo mnaifanya kazi nzuri na kusaidia kazi ya Bwana kuendelea. Pia tutawaombea mema. Asa Marieta Ngoro Caroline Kengara kurwa Buruma SDA Church. Na vile no mugoko kwira neli Nyasaye ngambia mono gwetera ase mweshimiwa wito de Clark Oyagi. Aso gotoinyura no mweshimiwa mutangani aso ogotoa sawadi t-shirt ase kwaya yetu ya ambassadors ogo musabira maya Nyasaye mukonye naende kirugika kurigi Nyasaye arambura okoboko kwaye erinde anyare gokenyora saba tebanga nindu tweka akonya chikanisa chinde ekiagera mwana siringana lya Nyasaye ligotebanga oyo kurambura okoboko Nyasaye gakumwiraniria Ensemo yende bakonyire eyamate yabagotu babere abubare omogaka David Ombachi nomongina Alsinyanchama abubare asengendu ya Nyamira ekenyoro kyanyangina imeye wodi eyeiga ya Busamaro asokubabwatokera endagera kubagenderete nemeroberio yokubaenia konkwani hapa ye timu yo mheshimiwa Oyagi ototoma kucha se familia gatota inga kumoko ndo kucha se familia yo boremero mboro otoachi bando egunia yemo na mabera bageni banyakunywa ongwa kero mheshimiwa Oyagi karibu na asante sobo kwenye twararege gachibando chikira ando chinyinge sana na mabera na rando chibox gete chirega iga ngomwaka ngambi yamo na tenya sa akorae na ndati ako chingu no bomoyo lakikera sport kwambuka mongina bweba nsonjo nande toira ni ngambi yamo na nembi yamo na bali basogire muko batukonye umuchando otwanyorega iga otwanyora tumuchando mukongu sana lakini Nyasaye orokiri noyo mintoto konya twamwe ngambi yamo Hinko reporter getembe kurase kinyoreke kyanyangina eyego toke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba Nakoro ase chisemi babotani au chisemi ni gobono bagendrete wesokia na kobakurera abayibori na boigo abateneneri ebabana bake kwenekia buna banyare kubarenda abana babo chinga kichiga cherusa kose ruse yiga yemetienyi ebere nekero obono banyare gotabuna abana ekero bare ase chinga mbabonete korigererigwa ayaga ngorengana na Dr. Stanislaus Misati uyore omoteneneri bweskuru ya St. George's Nyamira ekirabono anyarire goteba buna ingakiyega abana batarendire nigo barachiko babusa ase amatuko arebosio omurikito Fatigad Gisemba na robotyo Omoroberio bwa masomo OCPC nigo ogendereire gotokigwa buna nigo urabakonye aborokiwa kumanya biegwa byabo na boigo ukubwa kwabo anene ase SME oyo bwankoiga wesokia na koyotogia numuteneneri bweskuru ya St. George's Nyamira asereta Dr. Stanislaus Misati oyo boigo omentire na goteba abaibori baise koyonara na boigo eserekari eyomente chinkuru nigo aborokiwa banke barakonyeke fakti nyondi problem ya kagita masema kabya iko kero mwana konyora to chitani cha bana dikale tware ko soma cyo kamana na mwana taiti na mata iko na lasi dio ni bono tare tu mwana ku kwatu ku ruse mwana umana nje tujya maito ko mona makya ndo gobano gaite ngero kunye kyagara ko rato ni chitani cha bana ko cha ancha makoba nacha ropali pakwa one sisi mwelele njia koko nyinara chakwa banta bange bara nyinara nyingi na bibuli bara mai lakini basi kwa now baada tuna kusoma na bongo mai bali na sisi mwelele sisi njia sana
ase ensemo yoborendi bwa bana anenenga keye yomutimoko umutambe abaibori naboigo abareri babana nigo bagendereire kuborigwa kubarenda abana babo buya na gutwara emeroberio ase chinka eyo irabakonye abana gutaiswanani nechisagu chimbe ekyo kirairere hamagima abo ankyo guturubana Taruh sipar, ini siap nabono jalur demi keroro siak sensi sipar, itu tuh kena rumah kapal cukup jago makunya, nah apa namanya itu masih berani dia berjaga. For more than 2 months pada asenka, asengencho, na tuh kuan ega saya asekire, abana sabang apa very close to the Alanas, pamanya ngajawan apa balik, especially abana banyaruka. Egera balik itu biya in the course of the 2 months, baru itu they have done a good job. Baik, batu ini abana bayi itu jadi kain one piece. Kali gua sangat kemudian jago di bayi itu, awal bayi itu mau kali merememi ya, egere mulinda abana biya. So that when they come back in the year 2026, baje in one piece. Ayonsi nigo akwanirwe ekero kyomuyega wokubabekera egutwa aborokiwa beskuru ya St. George's ase boigo bakwaneire obuya womuyega oyoiga ase aborokiwa. It's a special day because today our friends baito ba TP2 and TP3 they are graduating so that they can transit the next class. On behalf of the school, board of management, I want to congratulate these learners because of the great effort they have made since they joined our school. I also want to thank the parents for giving us these children and assure them that the learners have been prepared well, they are ready to move or transit the next level. I was able to come branch, one of the Sira, Navakonya, Egara Tungatrane, Asama Soma Yavana Vaista, Asama Tunalamotu. Kinko ripota Getembe kuraiga seskuru ya St. George's Nyamira yegotoka meye wodi ya township bunge ya West Mugirange County ya Nyamira inje Fatigad Hisemba Mwanzo murigera gutigana nayo abakenya babere Bobunjagi na Nicholas Oyo abo bono babete bagochererwa etarike ya mutinyu ikomye kerongo chaka nigo bono banyara kubwatuko nabo igo bairanire asechi amate ichabo Bobunjagi nabo igo Nicholas nigo bono babete bagochererwa sebaburete bari no abarai nabo igo ebyombe ao byokurwanira obwene bwa monyabantu babeire bakuboria eserikali ya Uganda enyare kwene kiuna abo babire banyare kubwatuko nekero bairana litukoria rero nabo koira kukwanira ali babeire bagwetera roro nekero bagoteba nigo babete bagoteswa nabo igo nigo babire bagwetera amakongu ayubono bakuborana mbache koerera na amatuko agenda tegoska. Chairman of the Free Kenya Movement. I'm so delighted to be back home. I want to thank all Kenyans for standing in solidarity with us. Mostly we have the media, the Fourth Estate, for putting our story almost on a daily basis. The human rights organizations, Amnesty International, LSK for the Hubas Corpus, we have the Defenders Coalition, KHRC, Vocal Africa, you know them all. We want to thank you so much for standing with us all through this time. I can't forget my family as well. They've gone through a very terrible and horrific time. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive because Special Forces Command. We're going to release more details to you in a short while after we get some medical attention. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. But thank you so much for your solidarity. Viva Kenya, viva! Viva! Were you Viva tortured? Kenya, viva! Viva! Were you tortured? Yes, we were tortured, but we're going to give you details. I was doing a fast, but at the same time, the kind of food we have been given is not really food. We've been dehumanized, if I say so. Before us, 38 days is too long. An enforced disappearance is an international crime, and we have to say that what happened to Bob and Nick is illegal and unlawful. Therefore, justice has to be sought.
Having said that, we are thankful to all the people across the world that wrote petitions, that signed emails, that spoke out, that traveled to Kampala to basically lobby. We are also thankful for the cooperation that it took between the two governments to be able to pull this moment together. We are thankful, first and foremost, to the people of East Africa. We know that they continue to believe in human rights, they continue to want to defend them, and we continue to defend their rights as well. Over the next few days, some people have already asked, is there going to be another press conference? Once Bob and Nick have had time to decompress, to rest, and to find their strength, they will have time to talk more about what they went through. But for now, we just need to tell the world that Bob and Nick are free. Mwancho muligire na soroboti uruno to ukorere kionga chinsa inye chabono obutuko korene na kirongo kubole to basa usikikera Lucas Mogaka na gukorera gusengo korere yale ikionga na omubulera ase ebire biga byabono marako byamana sana kwa biro mwigeno imeyagetembe TV kuruha chinsa chamambe wikira chinsa chiga chabono maragoba nande ngokugwaneri na utwara weekend gosogenda utwara weekend rento ereru na wigo kubwa muno utware obutuko buruya nyasa korene ande tumirane elituko ria Jumatatu nguru kwa Matilda Obaigwa na boigo veni nyawoke kurwa ase ebimanyererio Wills na boigo matundra kwa koletera chivicha na Mario Gasinchira engekerano nere Lucas Omugaka na omubure byabana Chinchoka chia sokirerende mebulera umuske rigati lero nduchi kabisa na ugotanga nite kibandama cyukwe murunganiriya our tea, our coffee has been ruined. Umuske rutondo cyo imukiriyo koboko ngakimo kubinjaika. Tuache siasa ndogo ambaye haitusaidii. Kai ingakimo kale konde taiga where are we in trouble? We are in trouble because we elected Tugege to the National Assembly and the Senate. Iti Tugege umuske ruto Tugege kwa elected. Watu wengi hawa ambao wanazurura kutusumbua, wanatusumbua kwa maduka huko, wanaongea mambo ya ovyo. Hakuna kitu wanaongea. Are serious? Airikati, are we in deep trouble? Deep trouble. Our community faces extinction. Umuske ruto aye insiaske bonre mwakonkolia. Siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya watu, siasa hiyo. Karatika, indochi kuru nsemo ya mata identi ya muinogabu. Indochi kebagende kabisa kale kuimuka inchungora tata ninki. Dr. William Ruto has messed up our country. Our health sector is in shambles. The economy is messed up. Umuske matiangi, chindoto nchiro, na umoko waki. Alafu sasa mtu aanze kuwa na ndoto eti unaweza kufanya kazi na watu sambuli kama hao. Nchi na maendeleo hakika inaonekana wazi imekuwa mzigo kwa hao wenzetu. Na kazi yao kubwa vile nimesema, rekodi yao kubwa ambao wameshikilia ni ya wizi. Umusikiru tukarabu atike kwani rekeiga ninchi kuruma baga aina maene. Tusikubali kugawanywa, na watu ambao hawana mpango yoyote. They have no plan. Kaitata pasikiva upinzani, plan yembuti. Rais Ruto anasema kwamba ati sisi hivyo tumeshikana, ati hatuna mpango. Na ubateba. Ati hatuna mpango sisi. Asikiu musiki wote bereko. Hawajui tutapanga namna gani masomo, hawajui tutapanga namna gani biashara. Abare na maana kabisa. Hebu muangalie huyu Kalonzo hapa. Karati kanda muri kabisa musiki Kalonzo. Na moro direbono. Huyu Eugene, huyu Mother, huyu Rigiji. Na sisi sote ati hatuna plan. Okay, inyumuka bwate team. Lakini nero orona igumara otewenga mubuka tipi. Ile plan sisi hatuna plan ya kupiga vijana risasi kwa mguu. Obi, yune ya omurai. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Arali risasi sio bukimarende.
wasimuue, lakini wapige hii miguu ivunjike. Ikubuku sibone iga aende koti kare kerema. Ndio aende kotini, aende hospitali, akienda kotini. Skirikati, tosuka kucha sindange, ninki. The people of Kenya are more angry than you are. Nyuma itawa sae, niga asipata giti. Mnataka kuniambia vijana wote walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Give hustlers the jobs that you promised them. Mr. William Ruto, you are the one who promised. You cannot cry today that you have no solution. Umuskibono, iga seyero yukuwa merimu. India chaka. Hii kazi ya unemployment imeanza mimi nikiwa rais. You are the one who promised these young people. Inchungora kwanza kachini. Kwani vijana wote Kenya hii walikuwa na kazi kabla ya mimi kuwa rais? Tuache upuzi bwana. Matiangi. Ine wanga chinkumanchiro ron. Na umura votere na mwakega asiyeye. Saa ingine nikiona hii porojo na upumbavu naona kwa magazeti eti mimi ndaenda kufanya kazi juu na nani. Nifanye kazi na hawa watu mimi nawajua kuliko watu wengine mimi mnajua. You don't know these people. I know these people very well. How can I work with them? Muskeruto. Via kongirega ega. Tinene iguru. Wenye kuamua mambo ya MCA, wenye kuamua mambo ya mbunge via kongirega ega. Umuski kinya taranki kubenchera. Lero tati bane mukari kuonsambulia. Nchera ngora. Na vile iko. Sio wewe kuja kuambia ati itakuwa hivi. Wenyewe wanajua Kenya ile wanataka. Gwa imbara haba kumnyokurumuinuka. Imobunika. Nki musbati. Hatutaki hiyo mchezo. Haiwezi kuwa ikiwa ni upande wenu ni nywe. Ikiwa mtoto ya watu wengine ni nyokonyoko. Ikiwa mtoto ya watu wengine ni nyokonyoko. Kai, ajubo no. Hayo musbati matakarua. Eronge yembororo. Hata Kasongo mwenyewe akiwa the chair of IEBC bado tutambwaga. They will tell you Kasongo, sijui nini. Nothing. One. Mosko suru. Kerko iguru makubu kabe kire piti. Tuakere korasi. Sisi ni one term. Sisi ni one term. Kabisa. Ngakia bu moske ka sha kwanyora. Na kuikira nongo kero musumali nga pa. Omoro ndi kumubule na jeru kasimu wakana chiri. Hold on. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagiti showroom yeto nigo engale yuerengia na woigo ekogokia riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na woigo cho tebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na woigo na versatile matte MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na woigo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na boigo na green obutambe bwe mabatiga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabatiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyaraka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa kasule asubwango edukejega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities including football, basketball, swimming, chess, scouts and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence